Igisirikare cy'u Burundi habaye amahano kuko ibintu bibaye ni ubwa mbere bibaye. Gusa hari amakuru yandi akomeye cyane aturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Murabizi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane yo kohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi hari andi makuru aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi, haribazwa niba u Burundi bwaba bwaramaze kwica Robine n'umunyarwanda bari kumwe. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi z'u Burundi aravuga ko umurundi Dieudonné Niyukuri wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Robine na bagenzi be barimo umunyarwanda bari kumwe baba barishwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ese ibi byaba ari ukuri? Byose ndaza kubagezaho muri aya makuru muri rusange. Hanyuma mbabwira ko igikuba gicitse mu gihugu cy'u Burundi, biravuga ko abasirikare bagize ngo bongejwe, hashize akanya gato bayoberwa aho amafaranga yabo agiye. Byagenze gute rero? Byose ndabizanye muri aya makuru yacu, ndaje mbibagezeho ku buryo burambuye. Ndaza gucanze gato mabwire ko ICC na International Criminal Court iremeza ko Rodrigo Duterte uwahoze ayobora Philippines afite ubushobozi bwo kuba yatangira kuburana. Abacamanza bo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC bemeje ko Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines afite ubushobozi bwo kwitabira iburanisha ry'ibanze rizasuzuma ku byaha ashinjwa byibasiye inyokomuntu muri iki igihugu. Hanyuma kandi turaza kurebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Ni ikiganiro gikomeye cyane witwa Corneille Nangaa yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru agaruka ku mwuka uko byifashe i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko umwaka urashize M23 ifashe umujyi wa Goma muri rusange. Andi makuru menshi cyane araza kuvuga yuko hari ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamaze kugera hafi ya Iran. Ni ubwato rutura cyane bw'intambara hafi ya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zamaze kandi kohereza ubwato bwazo bw'intambara buzwi nka USS Abraham Lincoln mu burasirazuba bwo hagati hafi ya Iran. Abayobozi babiri bo muri Amerika babwiye Reuters ibinyamakuru by'Abongereza bagaragaje ko ubwo bwato bwoherejwe mu kwagura ubushobozi bwa Donald Trump bwo kurinda Amerika no gukora ibikorwa bya gisirikare muri Iran mu gihe byaba ngombwa. Ubwato bwari kumwe n'ibindi bikoresho birimo ibisenya za misile bwamaze kandi kugera mu burasirazuba bwo hagati ku ibwiriza ry'igisirikare cya Amerika. Donald Trump aheruka kandi gutangaza ko afite ubwato bunini cyane buri kwerekeza hafi na Iran, ariko ko yizeye ko butazakoreshwa. Ubwato bw'intambara bwatangiye kandi kujyanwa mu gace ka Asia Pacifique mu ntangiriro z'ukwezi, nyuma yaho umwuka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran urushijeho kuzamba. Bwana Trump yakunze kandi kugaragaza ko Amerika izagira icyo ikora mu gihe Iran yakomeza kwica abigaragambya mu gihugu hose mu bice bitandukanye imyigaragambyo yamaze gucogora. Igisirikare cya Amerika mu bihe byashize cyakunze kohereza ingabo mu burasirazuba bwo hagati mu gihe umwuka utabaga umeze neza, kigaragaza ko ari mu buryo bwo kwirinda. Cyakomeje kandi kwiyubaka muri ako gace guhera umwaka ushize, ubwo cyabaga kandi ibitero kuri Iran ahakorerwaga ingufu za nucleaire, Iran igashindwa kuzikoramo ibisasu kirimbuzi. Bivugwa ko kandi uretse ubwato bw'intambara, Minisiteri y'intambara muri Amerika yohereje indege za gisirikare n'uburyo bw'ubwirinzi bwo mu kirere mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu mpera z'icyumweru gishize, Amerika yatangaje ko ishobora kandi kuzakora imyitozo igamije kwerekana ubushobozi bwayo mu kugaba ndetse no guhangana n'ibitero byo mu kirere. Umwe mu bayobozi bakuru ba Iran waheruka kandi gutangaza ko bazafata igitero icyo ari cyo cyose bagabwaho nk'intambara bashojweho. Ibirindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu majyepfo y'umujyi wa Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byabaye ibirindiro by'ingenzi cyane mu gutegura gahunda yo kurwanya umutwe wa Islamic State, nk'uko amakuru akomeza kugera bishimangira. Hanyuma mbere gato yuko njya mu gihugu cy'u Burundi mbagezaho iriya nkuru y'ibyabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, reka mabwire ko Leta y'u Rwanda ihagarariwe n'intumwa nkuru yayo Minisitiri Dr Emmanuel Girashebuja yajyanye Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza mu Buholandi irusaba kubutegeka kwishyura arenga miliyoni 50 z'amapawundi kubera amasezerano y'abimukira yahagaritswe kuva muri Mata kuva mu kwezi kwa 2022. Ubwongereza n'u Rwanda byari byaratangiye ubufatanye hagamijwe kandi kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali mu Rwanda n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono icyo gihe. Ubwo Sir Keir Starmer yatorerwaga kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza muri Nyakanga 24 yahise ahagarika amasezerano, asobanura ko adashobora kandi gufasha igihugu cyabo gukumira abimukira batagira ibyangombwa bakinjiramo bakoresheje ubwato buto. Leta y'u Rwanda yamaganye icyemezo cya Keir Starmer kubera ko yagifashe hatabanje kandi kubaho ubwumvikane
ishimangira ko ibyakozwe na guverinoma y'Ubwongereza binyuranyije n'amategeko. Guverinoma y'Ubwongereza isobanura ko yahagaritse amasezerano imaze kwishyura u Rwanda miliyoni 290 z'amapawundi rwifashishaga mu myiteguro yo kwakira abimukira byavugaga ko babarirwa mu bihumbi. Ikinyamakuru GB News cyatangaje ko umunyamategeko witwa Verdilam Kesi ukorera mu kigo cyitwa 20 Essex ariwe rero ubunganira u Rwanda muri iyi dosiye, mu gihe Ubwongereza kandi bwo bwunganirwa na Ben Juratowici. Amafaranga yishyuzwa nayo kugera muri Mata 2025. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubwongereza yasobanuye ko icyemezo cya Castamel cyari gikwiye kuko ngo iyi gahunda yasesaguraga amafaranga menshi y'Abongereza ikanabatesha umwanya munini. Umuyobozi wo mu ishyaka ry'abakonservateri ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano w'imbere Chris Philip yamaganiye kure icyemezo cya Castamel cyo guhagarika amasezerano kuva muri 2024. Philippe yatangaje ko ikirego cyatanzwe na leta y'u Rwanda ari indi ngaruka mbi cyane icyemezo Castamel yafashe cyo guhagarika amasezerano. Ahamya ko yagombaga kandi gufasha igihugu cyabo gukumira abimukira benshi cyane badafite ibyangombwa. Abakonservateri bahoze bayobora guverinoma mbere ya Castamel bagaragaza ko imibare y'abimukira badafite ibyangombwa binjira mu gihugu yiyongereye cyane kuva Castamel yafata iki cyemezo, kuko kugeza muri 2025 abarenga 36,173 bari bagicumbikiwe mu mahoteli atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikaze rero muri amakuru, reka duhere mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare bagize ngo bongejwe umushahara hagishize akanya gato babiberwa aho amafaranga agiye. Bamwe mu basirikare b'u Burundi barasaba umucyo nyuma y'ibintu byabaye kuri uwa mbere kuri konti zabo ubwo bajyaga gufata imishahara, aho ngo habaye ibintu bitangaje bakabona bongejwe umushahara hashira akanya gato bakayoberwa aho amafaranga agiye, nk'uko umwe muri bo yabitangaje. Umwe mu basirikare wagejeje iki kibazo ku ishyirahamwe Focode riharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko bakeneye umucyo ku bintu byabaye ku mishahara yabo. Ati uyu munsi hari ibintu bidasobanutse byatubayeho, mu gitondo twabonye imishahara dusanga batwongeje. Ati nka Corporal Chef yasangaga bamwongeje 200,000 ariko hashize amasaha 3 ayo mafaranga bahise bayakuraho kuri konti zacu. Ati hari abari bamaze kandi kuyakuraho, abo ntituzi uko bizagenda. Agahinda ni kose. Ati mu basirikare dukeneye umucyo kuri ibi bintu. Biravuga ko abasirikare b'u Burundi kandi bahembwa intica n'ikize, bikaba kandi bisigaye bituma abasirikare batoroka bakajya i Dubai. Nubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza aherutse kandi guhakana ayo makuru. Uyu musirikare wavuganye na Focode we avuga ko mu nkambi yabo hamaze kandi gutoroka bagera kuri 100. Ati abo nabo muzi, abo twe tuzi bati barenga abo ngabo. Ati mu bisanzwe aho ibintu bigeze, ati igisirikare nta pelo ati gifite muri iki gihe. Ati mu mvugo yacu iyo tuvuze pelo ipelo bisobanura umubare w'abasirikare bari ku kazi. Ati umukuru w'igisirikare aramutse avuze ko azi neza abasirikare asigaranye yaba ari umubeshyi rwose. Abasirikare rero ngo bari bishimye bazi ko bongejwe umushahara, ariko ibyishimo byabo kandi byamaze akanya gato. Barasaba ko bahabwa umucyo ku byabaye kuri uwa mbere, nubwo hataramenyekana niba byabaye ku basirikare bose cyangwa se byabaye ku bari mu bice bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abisobanura. Hanyuma muri iki gihugu cy'u Burundi, amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi z'u Burundi aravuga ko Umurundi Dieudonné Niyukuri wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Robin na bagenzi be barimo umunyarwanda bari kumwe baba barishwe. Mu Ukwakira 2025 nibwo Robin na bagenzi be batawe muri yombi bafungirwa muri gereza y'urwego rushinzwe iperereza SNL mu yahoze ari intara Cibitoke mbere yo koherezwa i Bujumbura, aho bivuga ko biciwe, nk'uko ikinyamakuru Le Mandat dukesha inkuru gikomeza kugenda kibishimangira. Mu mpera zo Ukwakira 2025 nibwo Dieudonné Niyukuri na bagenzi be bambutse umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda mbere yo gutabwa muri yombi. Le Mandat ivuga ko Robin yinjira mu Burundi hari abandi bantu bo muri iki gihugu bari bamaze igihe bavugana nawe bo baje gutabwa muri yombi na SNL, bamwe muri bo baricwa. Nk'uko ikinyamakuru kibivuga, Dieudonné Niyukuri yari atuye mu Rwanda kuva muri 2024, aho yari yarageze avuye muri Mozambique, aho yari yarahungiye muri 2015 kubera ibibazo byaturutse kuri manda ya gatatu itavugwaho rumwe na Pierre Nkurunziza. Kugeza ubu ntacyo leta y'u Burundi iratangaza kwitabwa muri yombi rye na bagenzi be, bivuga ko bazira kuba rero bari mu mugambi wo gushinga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Le Mandat ivuga ko
ubwo yageragezaga kubaza ubutasi bw'u Burundi amakuru yabo ntacyo byigeze bitanga, ariko ikavuga ko mu ntangiriro z'uyu mwaka umwe mu bayobozi bakuru muri SONAR yabwiye bene wabo bari bafunzwe ko bari bakiriho, ariko bakaba barimo kuvuzwa bijyanye n'uko bari intere. Baracyari ariko baracyarimo baravuzwa. Hanyuma andi makuru, abacamanza mu rukiko mpuzamahanga bya ICC bemeje ko Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines afite ubushobozi bwo kwitabira iburanisha ry'ibanziriza suzuma ku byaha ashinjwa byibasiye inyokomuntu. Amakuru avuga ko ku itariki 23 Gashyantare ICC International Criminal Court izasuzuma niba dosiye y'ubushinjacyaha burega Rodrigo Duterte ikomeye ku buryo yakoherezwa mu rubanza. Abunganira Rodrigo Duterte mbere bavuze ko uyu mugabo w'imyaka 80 adafite ubushobozi bwo kwitabira mu rubanza rwa ICC, bavuga ko ikibazo cy'umutwe kitwa cognitive impairment afungiwe Ilahe kuva muri Werurwe 2025. Araregwa kuba nyirabayazana ubwicanyi bwinshi bwakozwe mu gihe yise icy'intambara yo kurwanya ibiyobyabwenge, aho ibihumbi by'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bato ababikoresha n'abandi bishwe nta rubanza. Rodrigo Duterte yabaye perezida wa Philippines kuva na 16 kugeza na 22. Yahaye impamvu intambara ye yo kurwanya ibiyobyabwenge avuga ko amahoro n'umutekano bizaharura inzira y'iterambere ry'ubukungu. Abacamanza ba ICC bagendeye ku bitekerezo by'itsinda ry'inzobere mu buvuzi, bavuze ko bishimiye kumva ko Duterte ashoboye kandi gukoresha neza uburenganzira bwo kuburanishwa, bityo akaba akwiriye kandi kugira uruhare mu iburanishwa rubanza rye nk'uko bagiye babisobanura. Abacamanza ba ICC bavuze kandi ko mu cyemezo cyabo cyo kuwa mbere bavuze ko ubushobozi bwo mu mutwe bukenewe mu gukoresha mu buryo busobanutse uburenganzira bwo kuburanishwa no guhabwa ubutabera muri rusange. Umudepite witwa Leila de Lima, umwe mu banegura cyane Duterte wari ufunzwe igihe ari ku butegetsi ku byaha ashinjwa byaje kugaragara ko ari ibinyoma, yagize ati iki cyemezo kibwira abahohotewe ko mu ibarwa rya Duterte muri ICC amajwi yabo atazashyirwa ku ruhande kubera guhunga tekinike. Muri Werurwe 2025 Rodrigo Duterte yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Manila nyuma y'uko umubano w'umuryango we n'uwo musimbuye Perezida Ferdinand Bongbong Marcos Jr usenyutse. Ifatwa rye ryatandukanyije abanyafilipine ndetse muri Gicurasi umwaka ushize Duterte yatorewe kuba umuyobozi w'umujyi wa Davao nubwo yari muri gereza. Umukobwa we Sara Duterte, Vice President wa Philippines kuri ubu, nawe biteganyijwe ko aziyamamariza kuba perezida mu matora muri 2028, aho Marcos atemerewe kandi kwiyamamariza manda ya kabiri nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira byerekeye Rodrigo Duterte. Hanyuma mu yandi makuru abakomeza kugenda avugwa, agarukwaho muri rusange ni ikiganiro uwitwa Corneille Nangaa yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru. Umwaka urashize umutwe w'amaboko ya gatatu ufashe Goma, kimwe mu bikorwa byakangaranyije isi, bikagaragaza uburyo uyu mutwe kandi wari umaze igihe kinini cyane utakambira amahanga usaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, wageze aho ukanga kwiringira umuhisi n'umugenzi, ukiyemeza kandi gukemura ikibazo cyabo. Goma iyo muri 24 igihe nk'iki n'iya none ni nk'ijuru n'isi, nta na hamwe zihuriye. Iya none iratekanye ku buryo butigeze bubaho, ifite isuku, ifite ibikorwa remezo biri gukorwa hirya no hino kandi iragendwa amanywa na nijoro. Muza bikorwa mama kwa gatatu Corneille Nangaa kuwa mbere tariki 26 Mutarama 2025 agiranye ikiganiro na kimwe mu bitangazamakuru imbere mu Rwanda kigaruka ku bikorwa byabaye muri uwo mwaka wose. N'ikiganiro cyabereye i Goma, asobanura ibyakozwe mu ngeri zose, anavuga ko urugamba rugikomeje kugeza igihe uburenganzira bw'abaturage ba Kongo buzubahirizwa. Ati umujyi wa Goma mwawusanze mute? Ubashize umwaka mufite mu nshingano, imirwano yararangiye, ubu iyo musubije amaso inyuma musanga ari ibiki mumaze kugeraho. Ati imbogamizi ni nyinshi,
ubwo twageraga i Goma ntabwo twahageze nk'abantu bagiye mu misa, ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo, amabandi yari yarakuyeho amazi n'amashanyarazi, bari barafunze za banki, hari ibintu byinshi. Umujyi twasanze urimo umwanda udasanzwe, ariko uyu munsi kabone n'izo mbogamizi nyinshi, twafashe inshingano, twarebye iby'ingenzi, twahereye ku mazi yari yarabonetse mu minsi itagera kuri 3, amashanyarazi nayo byakozwe mu cyumweru kimwe. Ibijyanye no gusukura umujyi ati twashyizeho umuganda rusange, ubu uyu munsi nababwira ko Goma ari wo mujyi usukuye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabonye ko nubwo hari ibyo bibazo, hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bubafata nk'igikoresho. Nyuma yo kuzana amahoro ati bo ubwabo basubiye mu byabo, basubiraho bakomoka mu duce twabo, umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa ati kandi bwari bwarakwije intwaro mu basivili b'abazalendo, abajura, abantu batazi gukoresha intwaro, habayo kandi kubambura intwaro. Uniko nenanga ati uyu munsi mwavuga ko nta ntwaro zikiri mu baturage Goma, ati n'akazi kagikomeje ariko umusaruro ni mwiza. Ati ikindi cyakozwe no gushyiraho inzego, byakozwe mu ngeri enye. Mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwaro abaturage, kurwanya amabandi ndetse no gutuma umujyi utekana. Uyu munsi igoma ati kandi urasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere ibyari amatsinda y'amabandi ati nka 40 voleurs yo ntabwo agihari, ati abaturage bakora imirimo yabo. Twashyizeho polisi igira uruhare mu kurinda abaturage ati n'ibyabo ndetse no gukurikirana ibahirizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha. Usibye umutekano ibindi mwitayeho ni bihe? Ati n'imiyoborere, ba guverineri babiri bashyizweho, ati ba meya, ba burugumesitiri, abayobozi b'uduce dutandukanye bashyizweho, abayobozi ba quartier, byose byashyizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Ati uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ati ikindi cya gatatu ni ubutabera, ni ibintu bigikomeje. Ati ni ijambo ry'Imana rirabivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu. Ati kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu, ni ibintu dufite ati ku mutima, niyo mpamvu kandi tubishyiramo imbaraga. Hashyizweho komisiyo ishinzwe kwita ku butabera, izarangiza inshingano zacu. Hashyizweho inzego zihamye z'ubutabera, ni ukuvuga urukiko rw'ibanze Igoma na Bukavu, ubushinjacyaha n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu, abagenerwabikorwa b'umutekano bijyanye ati no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu ati byarasubukuwe. Ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu ati muri Masisi hari umusaruro mwinshi cyane w'ibirayi. Nuja ati kuri Grande Barriere cyangwa se Bunagana, buri munsi wabona umubare munini cyane w'inka zinjira n'abantu bari gutahuka basubira i Masisi. Ati bari barahunze muri Nyiragongo cyangwa se muri Rucuru. Umusaruro w'ubuhinzi ati warazamutse. Ati mama 23 yatumye hatangira kandi ubuhinzi ati bw'ibigori, hahinzwe hegitari 400. Ati mu minsi mike ati ndabatumiye, ati tuzajya mu bikorwa byo gusarura. Uyu munsi ati ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, nubwo hari indi ntambara yuko bafunze amabanki mu kwiba amafaranga y'abaturage b'Abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye, twageze hano hagati mu mwaka w'amashuri ku nshuro ya mbere. Intara ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu byabayeho bwa mbere mu myaka 5. Umwaka w'amashuri kandi wararangiye, undi watangiye mu mahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose ati byakoze ibikorwa byabo nta nkomyi. Ibitaro birakora muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu hari kubakwa ibitaro, hari ibindi byinshi cyane byakozwe. Mu bijyanye n'ishoramari ati ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya ati mfite ati bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye ati mwana wanjye ntabwo twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Umuhanda Goma Walikale unyuze Masisi uri gusanwa, iryo ni ishoramari rigaragara. Umuhanda Rucuru Goma nkuko yagiye abigarukaho muri rusange. Goma bigaragara ko imeze neza kabisa. Aho ku mafoto ubona ko umujyi wa Goma hari ukuntu bimeze neza cyane. Hanyuma ati ibiganiro bimaze igihe kinini cyane bibahuza n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, n'ubu nta musaruro ufatika bitanga. Harabura iki? Nimwe cyangwa nibo? Kuri 23 twabuze kenshi ko igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politike. Ibikorwa byose biganisha ku biganiro tubyakirana yombi. Nababwira ku bya Rwanda Lome, nababwira ko ibiganiro kandi byatangiye Nairobi. Mu gihe tutarangije ibiganiro, twahise tubona Tshisekedi ari Rwanda atanamenyesheje abayobozi ba Kenya, kuko tutagikenera amahoro, tugikeneye amahoro, twagiye Rwanda. Ibiganiro byarakomeje bigera ahantu hashimishije,
atamenyesheje abayobozi ba Angola bisanze i Doha tujya muri Qatar. Nabwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro, ntabwo turagera ku musaruro ufatika ariko hari intambwe yatewe. Iyo ntambwe irimo kandi itangazo rihuriweho twasinye ririmo amahame ahuriweho twasinye ibijyanye no kurekura imbohe z'abanyapolitike mama 23 byakurikiye kandi amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe, amahame 8 yarakubiyemo 2 yarasinywe. Tshisekedi nta na rimwe kandi muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta mfungwa n'imwe yigeze ifungurwa, twatanze liste nta n'umwe wafunguwe. N'agahenge ni kubahirizwa nanone kandi bikozwe na Tshisekedi ati kuko kuri we intambara n'ubucuruzi, kuri we intambara n'uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu kugura ibikoresho aho bibarirwa igiciro kirenze cyane gikwiye kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge nikigeze kandi kubahirizwa ati kubera iki? Ati ukuri ni uko duhora dusaba idoha kugira ngo tumenye ko hashyirwaho urwego rw'ubugenzuzi rugashyiraho igice kitagira ingabo zikigenzura. Kubw'ibyago ibyo leta ya Kinshasa yarabyanze, duhamya ko amahoro yazaboneka nyuma yo kugera ku gisubizo kiganiriweho n'impande zombi. Kabari Corneille Nangaa nk'uko akomeje kugenda abisobanura. Hanyuma ati ibiganiro bishya Tshisekedi aherutse kandi gusaba bishobora kubera i Kinshasa cyangwa se Rwanda muzabyitabira. Ese igisubizo turacyakibona i Rwanda, turacyakibona i Rome se, turacyakibona se ku bibuga by'indege byo hirya no hino ku isi, cyangwa ntituzi icyo dushaka? Icyabaye ni uko twahawe ubutumire kugira ngo twitabire ibiganiro by'amahoro bishya, ariko tweretse Perezida Joao Lourenço ikintu tudakwiye kwibagirwa ko hashize umwaka atewe umugongo na Perezida Félix Tshisekedi wagiye i Doha. Ntitwanze ubutumire bwe, twashatse kumenya uko bizagenda kuri gahunda ya Doha mu gihe tuzaba kandi turi mu biganiro. Icyo nicyo kibazo. Ese tuzajya i Rwanda cyangwa ntituzajyayo? Tuzajyayo mu gihe twahabwa ibisobanuro dusuzumye ibyagezweho ni Doha cyangwa se ibyemezo ko twasinye icyemezo cy'uko ibya Doha byarangiye, dutangire bundi bushya. Navuga ko iyo tuvuga ibiganiro habaho intambwe 3. Ibiganiro niyo ntambwe kandi ya nyuma igana ku bwiyunge, bivuze ko mu biganiro abanyekongo bose tuzaba duhari hamwe na societe civile n'abandi bafite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'abaturage batwunge. Atariko mbere y'ubwiyunge twavuga ko kuri intambwe ya 3 dushimira abayobozi bo mu madini n'amatorero, abo Kiliziya Gatolika na Anglican, dushima gahunda yabo. Mbere yo kugera ku ntambwe ya 3 hari ya 2. Kuri FC23 igomba kandi kuba imishyikirano, kandi imishyikirano ireba abafashe intwaro n'abarwanya bafashe intwaro. Bivuze mama ko ya 3 leta ya Kinshasa. Ibi nibyo rero turi gukora i Doha, niyo mpamvu rero dusaba gusubira mu mishyikirano kugira ngo tuganire ku guhagarika ubushyamirane ku mpamvu muzi z'ikibazo, ku kibazo cy'igisirikare, kuko mama ko ya 3 izaba kandi igisirikare cyazaza cya RDC FARDC yitwa amabandi si igisirikare. Rero ariko Corneille Nangaa